Veliko mi je zadovoljstvo ispred Kliničkog centra Crne Gore što smo u prilici danas da pozdravimo naše prijatelje iz kompanije CEDIS. Naime, kompanija CEDIS je u više navrata pomagala i značajnim sredstvima omogućila bolji rad Kliničkog centra Crne Gore i uopšte zdravstvenog sistema. Mi smo im naravno na tome posebno zahvalni, a današnji gest čini mi se da ima jednu posebnu simboliku. Naime, tokom pandemije COVID-19 infekcije vidjeli smo da poseban fokus kompletnog našeg društva, ne samo u Crnoj Gori, nego i u svijetu, mora biti usmjeren i prema zdravstvenoj zaštiti i prema očuvanju životne sredine. I kompanija CEDIS je to i prepoznala. Naime, ovom donacijom električnog automobila Kliničkom centru Crne Gore pokazuje svoju društvenu odgovornost prema zdravlju naših pacijenata, a isto tako i prema očuvanju životne sredine. Ja želim još jednom da im se zahvalim i u ime Kliničkog centra da kažem da sve projekte koje smo do sada zajednički realizovali da su pokazali svoju punu opravdanost, a očekujem naravno od naših dragih prijatelja da će tako biti i u budući. Posebnu zahvalnost naravno predsjedniku odbora direktora gospodinu Čanoviću, izvršnom direktoru gospodinu Đukanoviću i svim zaposlenima kompanije CEDIS.